voina MSU Silver Jubilee lom tura local zong zong te chibai kabuk chewa abik takin kan chief minister zom tak mai ulal du oma kan zinga hun min ron man pui thaya kan loma tin kan khwal zom pubilal chan zowa te kan senior chuak to te in zaom hle maya zam oma voina kan zinga in ron tel thaya kan lom hle mai ti kha kan soi du boka tin kan hun serbin man saktu kan pastor kan tinga tange kan pastor kha reverend sila lompuya kan general secretary kha lom thu kan soi boka tin nampuala tanga local te NGO akan thopui local te establishment atanga local zong zong te college zirlai te kan va in kho che noya helai hun kan hun poi mo tak me min man pui tura in ron kal hi kan lom tak meu meu ni ti kha kan soi ni se ka thu soi te ka ti tak tak ma in ni china kan ngai thak ta kang khan silver jubilee lung aphun na hun kha kanan mang masadona nga kan chief minister kan khwal lian ni bok le kan khwal zom khanin stesa he lai chaga hian kan lung tur he kan da min hon sakanga min phun sakanga chuan kan OB te kharon chhowe bok se hun hi lung phun na hun kanan mang masalok don ani ole ito na hianin MSU Silver Jubilee lungphun kan hongdona hi nakina kan office tour mun diktak a phun son ala ni don ni tuna hian lom takin lo hongang MSU in kum som ni panga mel kanan moveta a silver jubilee lung te kanan phun veta nia alomom hle maya kan president chuak to te hen thu veka malama hian makdeu chu silver jubilee kuma hianin president isua zirtir te zat som panina che kha kanan nia ke hi som panina kania pathianina min ruata min da ve apokan ngaya chuti rual chuan kan president te palo lak to thin dan te pol an lo kai suai thin dan te ka thlir le thian voin hian ka in sita ke a hian in thu te poi soi jok se ti te ka ril roen om rum ruma ama ro chu minga helaya president ni lai te kan lo ni veta ka chuan in a soi lo thei si lo wa ka ko wa tata a kan thiamang to kin kan soyanga voin hian HSSLC result ti chuani dona kan sei ma sa dayanga tuna hian result hi la chuak che lo ani chin khan ke na la chuak che lo wa a chuak mai dona chuwang chuanin zanin lampangan news atia kan ti chho hun chuanin a chuak man to don sia a san pa piar han siam le rem si lowa chuwang chuanin pas thar zong zong te MSU chuanin kan lom pui tak meu meu ani ti kha kan soilok ni se tin hlotlin na chang ve lo te tan po beidon turani lowa ke te hi fail ngun khopi kania fail ve vak to thin kani amaro chu MA thadawin ka zo ve thawani ka thian te zong zong chu ka le pel le vek tho chu tiang mi chu ka nia chuwang chuanin pol som pani fail kan lo omani point result chuaka fail an lo om point beidong mai lo thei top chua tur khanin kan fui ve ngal boka tin
stream tina top 3 te choi moina hun hi vanapa hola ni som pani me hianin man kan tum hal boka chuta te po chuanin voina local zong te po kha local vek turin kan som hal bok chewani tun kan tram chung hi kan sarkar chunga hianin kan lom thin khop maya thil sang har satna sang kan topon kan tlan lu thina hei to min chua pui thina voina po hetia hun thata kanan man theina chante po hi kan chief minister zom takina thei to pa ma min lak puina te wang te po nia kan lom viawa tin PR niemo malak na ri hut ang chia tilem lo hian thil thalo le thil diglo om chuan dokan ma lang lem lo hianin chin feli kan nga thina soi feli kan nga thina chunga nga te po chuanin MSC wina hei hi thalowe hei hi chu ti di ka ngai tia kan han request thin te po hianin kan thlena te kha anni thlen mei chu tilovin ani takang tin anan zir chiang thina chuta chuanin alo ni hi mole tin thil tam takhi lang lem lo hianin kan sarkar te po hianin min han ti fel saka han chin fel te po kan nga thina ni tin MSU hianin quality education hi kan tlang au puina sa thina tram tira te khanin quality education kan du wangin zirtir tu qualify lo te college a thokan lo om treu maya ban an ni theina turin thei topin kan tlang au puya a to pa chuanin hei voina kan CM te kan sarkar lai te po kong te kanan zo khum ve nga rob rapa amaro chu anin pani chanchang thiam takin kan fa te kan zir lai te hi an transfung hi adikani chu wang chuanin anni na an du na an tlang au pui hi adikani tin zirtir tu qualify lo te zong kha voina chonin abanta kan lom hle an io tur te po kha alangal nge ni chu tiang chonin kan sarkar hi anin hong viawa tin kumdanga zirtir tu MR zirtir tu kan seibi kanga advertisement chua lowin lak voi tam tak a oma chung te po chu advertisement chua lowa lak zong te po chu ban vekin mo mi zale somli le pakhat la yani advertisement chua lowa omega kha MSU ten hei hi adik lowe a thalowe kan tia kan shemi lawang MSU ina kan malakha amaro chu MSU ten hei hi chu dik lowe hei chu banan nga yani kan tia kan sarkar ten kan thule hla te benga min khon saka zirtir tu zale somli pakhat ban hi turu do meinia sarkar lai tan chuanin huai senangai viawang chu huai sen taka advertisement chualowa zirtir tuan lak te ka anan ban taraprapa voina ro chuan advertisement chuange in zirtir tu hi mi sang thum chuang kan sarkar henin alata hrim po hi MSU henin kan lom leani quality education kan maintain nan kha poi mo viau MSU win General Conference ni kum October tha kan manga chu kan manna chuan zirna thazok kan nei theinan grade system school zong hi grade system a siam ni se grade pe se A grade B grade C grade te pon om se D grade te pom ro se chu tiang chuan zirna in hianin grade system a kal chuan zirna thazok fi ti san ringot chungchang fi structure thlengin a ngonganga chu chuan in zirna thazok kan neyanga pastura innor ringot lam hi anilove tin sarkara te po kan thlena chumi bozuina chu ni in kanan sia voina po skulina topar nei chak reng
top 10 nei chak renga kan tlana thiamna tak pelowa question base kan in zirtirna ti re ani theinan kan sarkar lai chuanin top 10 to lovin pass lo chu pass lo ti topin zirna result anti chuak ta po hi MSU chu kan lom hle ani grade system anga school kan kalta ni chuan kha grade system khan A grade fee le D grade fee khain ang thailo hrim tin first vek a pass ho lut khom ai khanin third division atanga pass ho these things on a kai exam nge an nei tiang zong te khanin grade a khanin a thazok ten mu phei chuanin khaka school thazok alo ni to dona voina chuanin he lai school a zirlai nau pang a thasa fisang takin kan lutira chu school thae mo kan ti sia question based leading kan in zirtira chu school thae mo kan tia an kal le zel na tura hianin har san na kan zirlai ten an tok fawani chu top se kan duwa grade system ero hian chuanin kan sarkar lai te po hian in school hi kalpui se tha kan ti viau ani manilo ka assembly a kan muwa the Mizo Marriage and Inheritance of Property Act 2026 question takin kan sarkarin kan assembly a rorel ten anan pass ngam kha MSU chuan lomom kan ti hle boka MSU hi zirlai te tana ding ani pialama hian ramle nam tan kan ram kan nam a himnan thei topin ke kan pen thina kan mi zo nula te nam dang min nei san thin te hian kan dil ruan na ma kan thin lung hian na thina ni kan mi zo helaya dorkai sumdong dorkai tam tak te po kan mi zo nupuya nei ho nupui te minga dor license neya nam dang deina sumdona kan mi zo sumdona min lua lan hian tamlu tuk to ni chumi ni wang chuan kha the Mizo Marriage and Inheritance of Property Act dana tangkha chuanin khang zong te pokha a thei to lo na dan kha a om thei to do na chumi ni wang chuan kan mi zo mei chia te kan in hum himna pialama kan sum don na kan ei bar na thleng po kan economic thleng po ngong thei nia kan sia ta wangin le kan nam himnan po thani kan sia ta wangin he ek kan sarkar te kan assembly rorel kholina an pass ta te po kha voina hianin tlemin hun kal do to ma se soina hun om lo wangin kan soi vele shim ni se ni china kan ngai tha MSU in silver jubilee kan loma amai ro chu hey lungte kanan honga lungphun turte kanan honga voina hianin kumsom ni le pangana me hun kan mangchungin lungphun so khoya nge kan danga khoi huna nge kan phunang ti po hi ril ru hi va kwal ve na sa a shom po kan tia join NGO wa kanan meeting NGO lian tak banga te kanan meeting office ram nei mi lova kanan ombik te hi shom kanan ti thina chumi ni wang chuanin he voina kan sarkar po ati theitu ber GAD lampang changtu kan chief minister ni bok te kan revenue minister te voina hun min man puya anni zara te po hianin office ram tur te po hi kan lan nei chu kanan be se ve tin kha ni china kan ngai tha a mun tur dik taka office ram a hi phun son ala niang ti te po kha kanan ngai tha kan lom hle ani ram kan nei ngai tura nga yang MSU hianin ramle nam tan zir lai te tan kan nam himnan kan thiamang angin ke kan pen ve thina
achang chuanin ti fulo chang te po kan neya achang chuanin zela lu chang te po kan neya khulai te po khonin ka zel tan pui te pon oma chu tiang chang te po chu MSU hianin kan malaka hianin kan lo tong bo ve thina ni amaro chu kan malak hrim shima hian he nam mizo nam a him nan he nam zirlai te kan him nan he nam ma khua kan ngaya wanga ma la thin kan ni ti hi min hriat pui ula ka duwa kan tong bok chang emo kan lo dai pel chang o mani pon kan ril ruwa kan thin lunga kan nei bera chu keimani mi malham thatna le keimani lan sar tum wang lam ni lowin kan zirlai te tan he nam a him nan he nam alo ro pui jok nana kan thia manga ke kan pen ve meina ani ti hi voina hianin voina local khom te le nakina TV lama te po kan la da chua kanga TV lama lo la thir tur te po khanin minan hriat sak ula kan dua a to bera ka soidu chu voina hian kan zinga hianin lalpa telvero se silver jubilee somni pangana kan loma hian lalpa telvero se kan thil tina hianin pathiana telvelo chuan mihring chakna chuanin thil tam tak ti ve thin maila ro pui viau thin maila tluk chang tluk hun kan nei thin chu wang chuan MSU po kan kalzel na tura voina po ni ro se voina tanga kan kalzel na tura po hian pathian tel thin ro se pathiana tel ve chung chuan kan tlu chengai lowang pathiana tel ve chung chuan keima ni mihring aya helaya hruai tu aya MSU aya pathian kan dama sak chung chuan keimani kan ro pui mayang nichina nularin hluinang aron sakha kan hrianga min choi sang thina ti kha khala kha ngai tuale tila keimani aya pathian kan da san chung chuan pathian zokhen min choi sang maya kan thei angtei atlem ani pon kan thil ti te tlem ani pon kan thil ti te alo be thamani pon pathian kan zinga telpho chon pathiani min choi sang mai thin chu wanga lom voina po ralle mei tura min ngai lai poin voina silver jubilee ro pui taka kan lom theina chan hi pathian wanga ni ti ka soilo theilo ani voina local zong te abul kan tran toa atop thlenga hun min man pui turin kan som cheu ani kalome MSU vul zero se